kublai pi borok kani gadai ka jibete bangin pelong ya ka jia kop roi kasi kebala ai kerteng Always Singing Superstar Season 1 kebala penyanyi da ka Always Dancer and Singer Association. But ya kani gin sha tang ya kiba napo Eastern West Khasi Hills District, kiba napo West Khasi Hills District, but kiba napo Southwest Khasi Hills District. Kata kemud ki nong shimata ki di bandai kiba napo Mairang Constituency, Motharshan Constituency, Nongston Constituency, Mau Shunrut Constituency, Rambrajarngam Constituency, Mau Kerwat Constituency, but kiba napo Ranikor Constituency. Gin sha tang ki badai na kini ki constituency ba ki badai tan na kini ki Laitili ki district kata ke Eastern West Khasi Hills District ke West Khasi Hills but ka Southwest Khasi Hills District ki kusna nam ta kino job kalau Laipo Hajar ki ba job Arpo Hajar ki balong ba ar but Khatsan Hajar ki balong balai but kandon ru Shipotili ki consolation prize ti bantip khamnya philawan phone number khandai lai hinriu sau khandai hinyo khandai san per audition ngilade ban sedang nadu ka Shipotrik jong lu brai December arja apuar bakan kod ha ka Shipotrik jong benai Januari arja arpulai. Maka semifinal kan sedang nadu ka khat artrik jo ubenai Januari arja arpulai bahkan kod ka artrik ufeb arja arpulai berka final kan deh ka khat wetrik ubenai March arja arpulai hapo Tirot Singh Memorial Hall pendeng umyong ka audition baja ka semifinal kan deh online ya ka bangin upload ya ki audition video ki jongpi berki semifinal video ki jongpi hapo ka YouTube channel ka blai kerteng arwor opedi but ka final pa kan deh offline ka ba live hapo stage ka banlong hapo Mairang ti takini ki chupatep nakaliang joka Always Dancer and Singer Association tinggi kerpat ya borok ki tu ki kena mo ki ba don ya kasap ba ndroi ti phila bonon bersimenta kani ka Jacob Roy ki badai tang kini ki Laitili ki district maka each limit kanum don ka each limit ngi sha be kanu snemru but bantu khamni aso pa ban call number ubang la de banong kubli